Mugo ni mundu tutwaranite nake na andu amathio ni mwekire wega ni guthura muthuri uyu. Ndimwire ona muona uguo ni oikwihangira. Uguo na bara icio muraigua kiuga ni ekuhanga ni njui kinya thitima ni ndimukoraga tukihanga akihangira. Uguo muhe ikahinda mureke amurutire wira akinyie haria kukinyia. Na ndimwiraga karangureke ngwire ithuĩ ite tuhoyaga tugathurwo ni kura cia andu aya na wendi wa Ngai. No Ngai niwe ukoragwo abangite na niwe ugaga atongoria ni ariku na aria megututungata. Uguo nie ndikwenda gukiria hau, ndimwire ni wega na njire muthuri witu ti ndindi tondu niwe turiragira riria kwagia maundu ta maya. Ona riu kwina maundu maya moru matukorete, no we tugukora tondu niwe chia witu wa budget, we niwe muigi kigina na niwe utuonagia gacira. Tukaga gwaku guthoma uria wira urarutwo na andu ndimwire mureke tuthome wega tumurutire wira nigetha miaka ingi gugakoragwo na athuri ta aya ingi bururi witu wa Murang'a. Ngai amurathime amwike wega na mwathie muthie thayo na hoe Ngai ahurukie andu akwega kuraga. Asanteni sana. Tupigie mheshimiwa wa Kigumo makofi ingine. Thengio muno mheshimiwa Munyoro ni guka gucakaya na ithwe na ni njui twakinya hindi ya harambe bado ni uratumite financial support yaku kuri aikari a Mathioya. Daishi, allow me to invite my brother from Gatanga, Wakili Edward Mureu. Karibu wakili. Asante sana Mheshimiwa Dr. Mogo, askofu wetu and all the House of Clergy na pia father wetu na wale ambao wamepoteza ndugu zao, viongozi wote ambao wamekuja siku ya leo na do the Mathioya. God is good and all the time. Gai ariogeteini ona kuhana kuhana. Alia tutoine nao, majina yangu naitwa Wakili Edward Mureu. Mimi ndiye mbunge wa eneo ya Gatanga constituency. Na kwanza ningetaka kuleta rambirambi zangu kwa watu wote wa Mathioya na wale ambao wamefiwa. Na tumechelewa kidogo, ndio tunaomba radhi. Tumekuwa kule Maragwa na His Excellency Dr. William Samoei Ruto and the First Lady Madam Rachel Ruto, tukipanda miti. Ndio mnaona tunakaa kama watu ambao wametoka kwa shamba, kwa sababu siku ya leo ni siku ya kupanda miti. Na tumepanda miti kwa sababu ya kuangaza ile mambo yamefanyika hapa Mathioya. Hewa imekuwa na mabadiliko, climate change tuko nayo, global warming tuko nayo, and you continue having these kind of problems as you go along. Na ndio leo, siku ya leo, President amesema tuache maneno mingi, tuingie kwa mashamba zetu, tupande miti, ile janga kama hili lisipatikane siku ingine. Na kwa hivyo ningeomba watu pia wa Mathioya tuungane, tupande miti ili janga kama hili isipatikane. Na wale ambao wamefiwa, nichukue nafasi hii, I bring my sincere condolences zangu mwenyewe, familia yangu na ya watu wa Gatanga constituency. Na niseme hii jambo la mambo ya hewa na floods na kadhalika iko kila pahali. Kule kwetu Gatanga pia tuko na mmonyoko wa udongo, tuko na hiyo mambo ya landslides. Kule flood kumejaa maji, kule kwingine mito imejaa, lakini tunaomba Mungu otoria kwiragwo ate mundu uria wahoire Ngai indo ciake ciothe igithira, tuge maundu mothe mahanĩka nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai, no Ngai atuteithie na turangire tigatha ona gwathuka barabara ni guthuka kwena landslide, no kindu gitagwo muoyo Ngai arangire. Na andu a Mathioya ni washukuru ni ũndũ wa kunyitana. Mũthuri gitagwo Mugo atuhũragira thimu gatwira ndekindu ekwenda ona mbeca ekenda mahoya, no thukamwira acha tukumuhe mahoya na tumunyitirire ni ũndũ wa andu a Mathioya. Neno ni njamba inaangalia vizuri.
ndio modo wetu bwana MCA nataka kuunga mkono kwira go weka wega na weka atia weka wega na kwira na muthenya mwega umenyeka kiro siku njema inajulikana asubuhi. Mogo, mimi vile nimesikia wakati wakiongea hapa, wewe utaenda mbali na Mungu awabariki. Acho makwireirwo Ngai wito mweke wega na murathime amuhe kindu kya meciria na mureke Ngai akoro Ngai. Asanteni sana na mukira irege ngeithi ciandu agatanga. Asanteni. Na tupigie wakili Edward Mureu makofi. Aikari Mathioya, my brothers and sisters, ni mwaigua imujigo na shaka kule Nairobi. Ni mwaigua gia da fara itiguo koguo ni tuguthie na mbere gucanga tondu kaiho gacangacagi ya guthie na mbere gucanga gietha fara na mai na thitima na kila kitu. Haya, sasa niruhusu niite my brother, mheshimiwa jirani yangu, Mheshimiwa Dende Nyoro. Thank you muno my brother Mugo. Bishop witu wa diocese ino itu, Bishop Dr. Timothy Gishere na the entire clergy, father witu, viongozi wote wa kisiasa, familia iria tuoka kunyitirira muthenya wa umuthi, kamiti iria irakoretwo gitutongoria itongoretio ni daktari na andu aria othe tukite kuomboreza hamwe na family. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Bwana asifiwe. Hari rutwebanga beti niwe ukurigia kwaria tondu nirauga ni tukuina kifungo kimwe tukingira harambe, no ni ngwenda kuuga gatene mundu uri ukunyita microphone ni either beti kana nyutu tondu ngwenda gwicambithia mbere ya andu uhoro wa kuina. Nigwenda njoe kanya gaka ndehe ndumiriri yakwa ya macakaya kuri family iria itigitwo ni andu aria turendete muno, na ndimwire tuoka kumuonia mutire oiki na tuoka kumuonia ona inyue muri meciria-ini maitu turi ta ndungata cianyu, na ningwenda riria ngeria kumuhe kanya mundu ona kanya athome Biblia tondu niri anja ya maundu maingi muno, na muno makiri uhoro wa imera cia matuko maria tukoragwo twinamo. Ungirora ibuku riria ritagwo Ecclesiastes na Gikuyu Bishop kunjira ni atia hau athiaga nikoherethu kaingi ni mundu ni akimenyeraga haria agithomaga, so koherethu ungithoma wega na ndatariria riria twiriga haha ina maundu maingi muno ma gutwariria ta riria tukoretwo ni maundu maria marikuo muthenya wa umuthi. Ni ndokire na ngiona my brother uria wa KDF na ngiona ngoro yake inditu muno o hamwe na family yao ona the other family tondu ni twokire na tuko interact riria Ngai atuheire kanya ni twokite last week twoko kumwira maithori macio mwarira kahinda-ini kau Ngai aromurora na muiguire tha na muhe gikeno na muno makiria thayu ihinda-ini riri itu muno makiria. So poleni sana. Wakeri